Alah, kapan nang dia? Nah, ada poli sayur orang teh. Lah, nomor 5. Tungguan lagi sakedeungnya. Beli sayur sakedeung. Cai Rekaman. tadi nungguan bisa nomor 5 ladangan. Iya, tetap pemajikan poli sayur. Kede gampang. Aing mah. Kumaha? Aing kita ngadaguan dagangan. Iya, nu dagang teh. Mang, beli sayur. Naon sayur? Sebenarnya mah. Sok, naon sok. Perlu naon? Beli. Goceng. Ieu 12. asin mah, asin. 15. Iya, asin 5.000. Iya. 4.000. Ya sih bang, sakit hasil mawana. 25. Iya 5.000 ya. Emang ya? Yap. No. Lumayan nih. Pengawas dagang enggak?